Dijalog o genetski modifikovanim organizmima u Srbiji mora da se pokrene kad tad. Čuli smo u ekspozeu. Kada će početi i da li će se završiti ukidanjem zabrane za promet genetski modifikovane hrane, u priči Jelene Terzić. Na srpskim njivama nema mesta za genetski modifikovano seme. Voće i povrće bez mane na rafovima strogo je zabranjeno. To kaže zakon i za sada nema naznaka da će se menjati, kažu u resornom ministarstvu. Ako bude i kada bude, bilo bi uključena naravno javnost, s obzirom da je ovo vrlo jedno, da kažemo, osetljivo pitanje. Osetljivo pitanje otvorit će se pre zatvaranja poglavlja 30 u pregovorima sa Evropskom unijom. To podrazumeva članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i da se reč zabrana briše, u delu koji se odnosi na promet genetski modifikovanih proizvoda. Većina evropskih zemalja ne dozvoljava uzgajanje. U domaćim njivama javljaju se zasadi modifikovane soje, ali u promilima, što inspekcije redovno kontrolišu, tvrde u Ministarstvu poljoprivrede. Tako da su takvi usjevi, da kažemo, uništavani i protiv takvih vlasnika je, da kažemo, su podnete prekršajne prijave. GMO javnost deli izričito na pristalice i protivnike. Profesor Poljoprivrednog fakulteta i opozicioni poslanik Ševarlić to pitanje bi na referendu. Ako Srbija popusti, tvrdi, trpeće višestruku štetu. Mi bi se odrekli naše pameti koja je generacijama stvarala poznate sorte hibride u našoj zemlji koje su međunarodno priznate. Odrekli bi se svoje slobode u izboru sortimenta za uzgoj. Odrekli bi se svoje samostalnosti i u obezbeđenju hrane za naše potrošače. Svi rezultati nezavisnih istraživanja od 1996. u Britaniji do 2012. u Francuskoj ukazuju na katastrofalne zdravstvene posljedice eksperimentalnih životinja koje su hranjene genetički modifikovanim organizmima. Ukidanje zabrane na promet genetski modifikovanih proizvoda ne znači da će se oni automatski naći na domaćem tržištu, opominju u Institutu za biološka istraživanja. Stvari nisu crno-bele, kažu, a posljednja bi trebalo da bude reč naučnika. Mislim da je insulin iz genetički modifikovanih bakterija veoma koristan. Isto tako, ne možemo davati nikakve ocene dok ne dobijemo kompletnu dokumentaciju o drugim mogućim primjenama. Dok se ne izda dozvola po veoma rigoroznoj proceduri, ništa nije dozvoljeno. Bez obzira što izmenite zakon i imate mogućnost podnošenja zahteva i traženja i prijavljivanja eventualne upotrebe. Protiv upotrebe izričito je 127 opština u Srbiji i to su sročili u deklaraciju. Dunav soja je domaći znak prepoznavanja za namirnice bez genetski modifikovanih organizama.